Barabor yauding basaiso don bakawang mau ong ka kentin bat kipaj ba ki apej kajing kawang mau jongno yano kakam don nongrem halor kajing keno kauput bat kesan rempai romdor bar dai ba Preston tensong halor kani ka bentak na ka VPP ru kelapan painia kala bat ka bakam kongsan kalong yano kipaj ba bat kajing keren jongno kakam don kata ka nongrem bat lada kini kijing kawang ti mano badai hok banyo na kadang-kadang ako ban ong yapi gitu kibalay hala hayaw hahat kin hala kin kelatang kum kinong legyo lapoy hayeng ta hayeng nulay kalaeryaw kamali ayahat kalaeryaw namar balay pihe niya habar kuksan rempay remdo berkanopi nangyay manangay pensapian bagi keluar dari nginolong kesan rentai lalu dan urut kalau dicingong menginolong kesan rentai dan terbah nginolong di kerenatan jual abang nginolong kita kirisot kipaya nginolong kita dengan dasar nginolong kita disempak sensong kiban yang meneda nama kata ke umsal koak bandrong bandrong no bisa berdiri namun buat kemudian sibun dia buat kena ini usah kerja kerja bukan untuk Islam dari kerja kerja kebetulan kebesuai kepang kebetulan betul kebesuai kita itu bisa kerja. Singaw paha wajah penbi, bakata mendai bakeren mana kilek dekat kam yo iya poka haus, mendai bagi cutok mengaku mu presiden juga stil, kipaj ba kyo i katoka live telecast, kaya kebajian, nangta kamtam kajing kau put kapal asyik keba hakapor mau chief minister jong usem jong ustad yang finance lain lagi keren ju ubada pas ubada specialize hakapor mau CM jong uyeng banjuba batro ya kaban ai ke detail presentation ya ka budget hakakerteng karul hanakiong ni baki penkelai karul kementai kiami buluy Kiami, tangkawai ngangai scam bah, kia syong ngaka kamera position, kadon go to TV, ngatrai kia pet ke TV ke presentation, ba IUCM, upatai tik patik, terai ngasyu iu presiden jok BPP wang hana, baka sorkar megala hana kadap dakaram, imat datang uni orang ba obklet pektu ya ke TV, na kata kadau nga ong yabi. Lada udang kuat kiwe ke parti biskau atatin ke kamrau CM ke bahaya berke kamrau di CM romarjan ngakot ya kiskau bahabanwan ba chief minister jogi unai biang ya ke presentation namar ni break record ngadio tuibi ya ke bahaya day berke budget ni break record ya kepada ke investment ya ke development nila break record tangan henreus nem nila break record na kadang-kadang ngaku ban ong yapi gitu kibalay hala hayaw hahat kin hala kin kelatang kum kinong legyo lapoy hayeng ta hayeng nulay kalaeryaw kamali ayahat kalaeryaw namar balay pihe niya habar kuksan rempay remdo sabi hati laki dia kinong yalam neki dia kinong lima kita tempat sama ni hari the first phase briefly the area of differences briefly kada sa sunod dan perkutro tain tadi membuat mau begitu tempat sama ni kisulit kerja mampu kurang pak dari mana si pok kurang kau berani berjalan di dalam pok kurang dan jod keprah jadi kulit bakalong. Di semua ini pada.